Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5 каналдын Туз эфиринде жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына Бишкек шаарынын номер 27 1 май жана номер 29 Сверлов бир мандаттуу округтарынан өтө турган кайра шайлоонун талапкерлеринин экинчи дебаты башталууда. Менин атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз учурда 5 каналдын Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасынан дагы чыгып жатканын эскертип кетейин. Ал эми бүгүнкү дебатка номер 27 1 май шайлоо округунан чыгып жаткан талапкерлер чакырылган. Катышуучулар менен тааныштыра кетсем, Римнев Роман Павлович, Бишналы Нурдинов жана Султан Тагайбек. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ошондой эле бүгүнкү дебаттык аянтчыга Руслан Акылбеков жана Виталий Жуков талапкерлерибизди чакырдык эле. Тилекке каршы алар айрым себептер менен биздин студияга келе алышкан жок. Анда урматтуу дебаттын катышуучулары, дебатыбызды баштаардын алдында кыскача эрежелер менен тааныштыра кетсем, бүгүн ар бириңиздерде 15 минутта болот карамаңыздарда. Анын биринчи 2 минутасы өзүңүздөрдү программаңыздарды тааныштырууга берилет. Андан кийин биз биринчи раундга өтөбүз. Анда алып баруучудан 3 суроо болот, жалпысынан 6 минута. Ошондо болжол менен 1 минут бир суроого 2 минуттан жооп берүүгө аракет кылсаңыздар, сураныч. Андан кийин биз экинчи раундга өтөбүз. Анда сиздер бири-бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Жана акыркы 1 минутта жыйынтыктоочу корутундуу сөзгө берилет. Алдыңыздардагы монитордон канча убактыңыздар калганын баамдап, көзөмөлдөп турсаңыздар болот. И, уважаемые кандидаты и телезрители, на официальном языке также озвучу условия теледебатов. Сегодня каждому из вас будут предоставлены по 15 минут, из них первые 2 минуты на приветствие и в завершение 1 минута на заключительное слово. А также у нас будут 2 раунда. Первый раунд у нас будут вопросы от ведущего. 3 вопроса, на все у вас дается 6 минут. Примерно 2 минуты можете использовать на 1 вопрос. Далее второй раунд у нас идет, где вы можете задавать вопросы друг другу. Ответы вы можете давать как на государственном, так и на официальном языках. Анда эмесе дебатыбызды баштасак, белгилегендей 1 мүнөттүк кириш сөз. Позвольте начать наши теледебаты. И, Роман Павлович, давайте начнем с вас. Первые 2 минуты, приветственное слово. Благодарю, что позволили первым выступить. Уважаемые телезрители, уважаемые избиратели Первомайского избирательного округа, меня зовут Римнев Роман Павлович, я являюсь кандидатом в Жогорку Кенеш Кыргызской республики под номером 15. Прошу вас поддержать мою кандидатуру. Хотя моя деятельность и так связана с представлением интересов, я являюсь юристом, общественно-политическим деятелем, заместителем председателя партии «Зеленых» Кыргызстана. Это очень актуальный вопрос, экология. По коррупции, если Кыргызстан входит в 20-ку, то по качеству воздуха, мягко говоря, качеству, да, он является лидирующим городом в мире. Первое место занимает по загрязнению воздуха, хотя еще совсем недавно он входил в 10-ку самых чистых зеленых городов мира, буквально, да, какие-то 20-30 лет назад. И первое, второе место делил с городом Алматой по Советскому Союзу. И я хочу вернуть былую славу городу Бишкеку нынешнему. У меня такой девиз: сделаем Бишкек Фрунзе. Некоторые стали пугаться, думать, что вот я буду, я как националист буду требовать, чтобы переименовали обратно во Фрунзе. У нас много сейчас появилось людей, которые против Советского Союза выступают. Помню, даже была передача на 5 канале 2 года назад, там один из активистов, преподаватель, он открыто выступал, и ГКНБ возбудило дело, но тогда 5 канал почему-то стал на его сторону. Конечно, очень жаль, но, тем не менее, у нас много таких граждан, которые выступают против Советского Союза, против всего, что не является национальным, титульным. Это, конечно, мне непонятно, поскольку в Кыргызстане проживает около 90 национальностей. Причем мои предки проживают на территории Кыргызстана с 19 века, с 30-х годов. И, соответственно, да, я являюсь таким же коренным жителем, имею полное право. Да, где-то, может быть, я хуже владею кыргызским языком, да, но это не значит, что я какой-то неполноценный гражданин, как некоторые пытаются, да, говорить. И в связи с этим я прошу поддержать мою кандидатуру, поскольку являюсь юристом, на данный момент я... Спасибо большое. Бишналы мырза, 2 мүнөттүк кириш сөзүңүз, алдыдагы мониторуңузда 2 минут турат. Саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар, Бишкек шаарынын жашоочулары, 1 май районунун жашоочулары, мен Нурдинов Бишналы, ушу 1 май 27-чи шайлоо округунан өзүмдүн кандидатурамды коюп келатам. Мен эмне үчүн кандидатымды коюп депутаттыкка аттандым дегенде, мен бул 6-чы чакырылышта депутат болуп элдин ички мамлекеттин ички тышкы саясатын
мамлекеттин ичиндеги социалдык маселелерди, чечилбеген маселелерди, толук иштебеген закондордун баарын көрүп, эми дагы ушу депутаттыкка барып калсам, ушу жакшы ишкердүү, жакшы иштерди жасап, жакшы закондорду чыгарууга мүмкүнчүлүгүм бар. Тажрыйбам жетет, билимим жетет, иштеген ишим, элге кылган кызматым бар. Бишкекте, Бишкек шаарында өтө көйгөйлүү маселе болуп, бул биздин Бишкек шаардагы мусорный полигон болуп эсептелет да. Азыр эми мынакей бир жок дегенде ушу 15-20 жылдан бери ушул вопрос көтөрүлүп, ушу жерге мусор перерабатывающий завод салабыз дегенден бери мен билгенден жок дегенде 15 жыл болуп калды да. Бирок ушул убакка чейин ошол чечилбей эле келатат. Быйыл дагы бир жерден бир акча бөлүнүп, ушу полигонду от жана түтүнүн өчүрөбүз деген шарт менен дагы көп жумуштар жасалып келатат. Бирок бул дагы жетишсиз. Менин оюмда, эгер мен депутат болуп калсам, ушул полигонду негизи шаардын четине чыгарыш керек. Бул полигон жүрүп отуруп, азыр шаардын ортосу болуп калды да. Чекесинин баары ошо жилой массивдер болуп кетти. Азыр бизде 1-Май районунда 50 жаңы конуш бар. Ошол жаңы конуштун кээ бирлери ошол полигондун тегерегинде. Жанагы биздин шаар ышка толуп. Рахмат, убактыңыз аягына келди. Султан мырза. Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен. Сиздерге рахмат. Жана ушул тапта убактысын бөлүп, назарын бизге буруп отурган көрөрмандарга, биздин шайлоочуларга терең таазим. Менин атым Султан Тагайбек. Нарында төрөлгөм. Алтын балалыгым Казарманда өткөн, Нарында мектепте өткөн, бирок Бишкек шаарында уже 30 жыл болуптур жашап калганыбызга. Демек Бишкектин маселелери, көйгөйлөрү аз эмес. Бул урматтуу оппоненттерибиз айтып өттү, жана экология дедиңиз, мусор дедиңиз. Мусор жана полигон керек болсо чет эмес, шаардын ичи эмес, четки да жок, такыр эле полигон жок, ушундай бир долбоорлор бар. Биз ошолорду ишке ашыра турган ушундай иш аракеттер, долбоор, проектлер бар. Мыйзам бизде жанагы гос мамлекеттик башкаруу системасы. Биз баа Союздан тараганда бөлүнүп кеттик, бирок ошол система калып кете берген. Мыйзамдар боюнча ошолорду инвентаризация кылыш керек, мыйзамдарды. Албетте бизге сиңип калган, бизге пайдалуу мыйзамдар калыш керек. Бирок керектүү азыркы жашоодо, эртеңки жашоодо бизге талап кыла турган мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Керек болсо биз кечигип баратабыз көп көйгөйлөр боюнча. Жалпы ала турган болсок, Кыргызстан боюнча мисалы үчүн гидроэнергетика, орчундуу маселелер көп. Тилекке каршы убакыттар, Кудайым кааласа, ал боюнча дагы бир талкуулар болсо керек. Бирок ошол көйгөйлүү маселелерди чече турган биздин жолдор, аткара турган проект дейбиз, эмне дейбиз, баары даяр. Команда да бар, Кудайым кааласа. Жакшы, рахмат. Анда эмес, урматтуу катышуучулар, биз кийинки бөлүккө өтөбүз. Мен башына белгилегендей, бул раундда алпар учуудан 3 суроо болот, карамаңыздарда 6 минута болот. Ар бир суроого болжол менен 2 минутадан жооп берсеңиздер болот. И мы начинаем первый раунд. Здесь прозвучат вопросы от ведущего, в общем 3 вопроса, на которые даются вам 6 минут. Ответы также вы можете давать как на государственном, так и на официальном языках. Анда биринчи суроомду узатсам, учурдагы биздин өлкөдөгү аймактык административдик түзүлүш сиздерди канааттандырабы? Эгер канааттандырбаса, бул тармак сиздердин пикирде кандай реформага муктаж? И на русском также продублирую. Устраивает ли вас нынешнее административно-территориальное устройство? Если нет, как вы считаете, в какой реформе оно нуждается? И давайте, Роман Павлович, начнем с вас. Чон рахмат, жакшы сүрөт, мен Рушя Бельбейм. Честно сказать, нет. Больше всего вызывает у меня вопросов это местное самоуправление. Вот, допустим, есть мэрия, да, Бишкека города. Есть отдельная районная администрация, есть отдельное МТУ. И мы все видели, как на прошлых городских выборах, год назад, да, буквально, многие МТУ занимались чем? Агитацией в пользу одной из политических партий, да. Причем были вручены начальники, руководство, да. И, честно сказать, на мой взгляд, вообще бы мэрию упразднить. Потому что на примере даже Первомайского района, это главный политический район всегда был, да, и остается. Я
прохожу часто, да, по этому району 5-10 километров в день. Я вижу, в каком состоянии брусчатка. Вот сегодня я проходил возле Джугарку, конечно, вижу, в каком состоянии там плиты, да, гранитные. Возле Национальной библиотеки, бывшая библиотека имени Ленина, да, в каком состоянии гранит находится. Таких улиц нет в мире нигде практически, чтобы они из гранита белого были, да, вымощены белым гранитом или мрамором, да, возле Национальной библиотеки. То есть это привести в порядок, и журналисты будут там фотосессии делать, да. То есть просто надо привести в порядок, и, соответственно, мэрия не работает. И, по сути, создать министерство, которое будет заниматься там управлением делами столицы, да, поскольку столица является, по сути, ну, мэр, если, да, вот кратко сказать, он является, по сути, третьим человеком в государстве, да, ну, вторым после президента. Теперь у нас премьер-министра нет. То есть это это налогообразующий город. И, соответственно, если привести в порядок его, причем на примере одного из акимов, одного района, когда вот пришел нынешний президент, да, Владимир Григорьевич, к власти, был пример. Аким, правда, это проработал всего 3 недели, но он смог выявить хищение по налогам соцфонду в несколько раз на территории одного района. Соответственно, Октябрьский район города Бишкека. Соответственно, в других районах та же самая ситуация. Мы все прекрасно понимаем, что многие предприниматели платят взятки, да, дают тем же налоговикам и работникам соцфонда. Да. Из-за этого у нас бюджет не пополняется. Все, да? Спасибо большое. Бишнал Мырза, ушул эле суроо. Учурда биздин өлкөдө иштеп жаткан административдик аймактык түзүлүш сизди канааттандырабы? Эгер жок болсо, бул тармак сиздин пикирде кандай реформага муктаж? Дагы бир жолу эскерте кетейин, 3 суроо болот, жалпысынан 6 минут, ошондуктан болушунча кыска жооп берүүгө аракет кылсаңыздар. Бизде аймактык түзүлүш бул 7 область бар, 44 район, 453 айыл аймак, 31 шаар бар да. Анан эми ушул как бы ынандырабы деген суроо берип атасыз. Негизи ошо закондор болуп бул аймактарды кошобуз, кыскартабыз, бюджеттин жетишпестигинен деген нерселер менен ар кандай закондор иштелип чыгууга даярланып, ушундай бир попыткалар болуп, бирок аткарылбай келатат. Көптөр айтат, шуну кошолу деп. Мен лично ойлойм, турган нерсени бузбаш керек да. Итак, бизде айыл өкмөттөр, райондор, областтык администрация деген, муну айтып атат, мэр города дегендер, итак, кыскарбай эле даже мындай өздөрү жетишип иштей албай атат. Менин оюмча бул азыркы ошо аймактыктарды кайта өзгөртүп, структурасын өзгөрткөнгө алиги эрте дейм. Эгер бюджет жетпей атса деле, буга чейин жетпей келген, может дагы чыдай турар. Азыр мынакей биздин Кабминдин председатели чоң Жапаров Акылбек Үсөнбекович азыр айтып атат, ушул жылы 280 миллиард сом менен деп атат, андан 400-600 миллиардка чыгайын деп атат. Эгер ошондой болуп бюджет чыгып калса, мунун муктаждыгы деле жок деп эсептейм. Жакшы, рахмат. Султан мырза, сиздин жоңуңуз? Бул маселе боюнча аймактык бул биз мындайча айтканда 30 жыл болду эгемендүүлүктү алганыбызга. Көп нерсени биз азыр үйрөнүп атабыз. Тарыхый жагынан алганда дагы, жашоо жагынан алганда да көп нерсени үйрөнүп атабыз. Албетте азыр жашоо өтө ылдам тапта кетип баратат. Биякта айтылган жана мэрия, акимчилик, айыл өкмөт, башкы өкмөт, кабинет министров дейбиз. Бунун башында баштаганда айтсам, жана лексикалык жактан биртке өзгөртүүгө мен мындай сунушум бар эле да, сунуш пикирим. Мисалы үчүн биз аким дейбиз. Аким деген баягы эле өкүм деген биздин сөздөн өкмөт деп атабыз, айыл өкмөт деп атабыз, өкмөт деп атабыз. Ортодо акимат же акимчилик болуп калып атат да. Ошондо биз өкмөт эле кылсак, райондук өкмөт. Азыр айтылып атат, мисалы үчүн полномочный представитель президента губернатор. Губернатор деле эмес, полномочный деле эмес. Ошо эле бир дубандын өкмөт башчысы. Айыл өкмөт башчысы, район өкмөт башчысы. Бул мындай жагынан алганда, анан албетте жанагы жашоо шарт, социалдык жак, айтылып аткан жанагындай, албетте бизде коррупция бул баш көйгөй. Коррупцияны эмне менен жеңебиз? Жана айтылып өткөндөй, жана биз Союздан тараганда гос система бизге кирген. Бирок кандай десем, мисалы үчүн ал система иштеш үчүн бизде мисалы үчүн ал убакта өлүм жазасы болгон. Же биз ошону киришибиз керек, же экономиканы катуу көтөрүшүбүз керек. Ошондо коррупцияга көп бөгөт коебуз да. Ага көзүбүз жетет. Проект долбоорлор бар. Кудайым кааласа,
ишке ашырганга даярбыз. Жакшы, рахмат. Болду жоңуңуз. Анда кийинки суроомду узатсам, маалымат боюнча өткөн 2021 жылы Кыргызстандын эмгек мигранттары биздин мекенибизге 2 миллиард 756 миллион доллар которгон экен да. Бул болсо ошол Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы эң жогорку көрсөткүч болуптур. Анан ошол мекенибизге өздөрүнүн акча которуулары менен экономиканын өсүшүнө барандуу салым кошуп жаткан эмгек мигранттарынын учурда сиздин пикирде кызыкчылыктары канчалык деңгээлде корголуп жатат? Жана негизи эле ушул саясатта, миграциондук саясатта сиздер кандай сунуштарды берип элеңиздер? И на русском также давайте озвучу. Наши трудовые мигранты в 2021 году перевели, оказывается, в Кыргызстан 2 миллиона 756 миллионов долларов. Сообщается, что это рекордный показатель за все годы независимости Кыргызстана. В связи с этим у меня вопрос. Как вы считаете, насколько в настоящее время защищаются интересы наших трудовых мигрантов и какие предложения вы бы внесли в нашу миграционную политику? Бул Рет Султан Мырза, сизден баштасак. Мигрант десек, биз керек болсо мигранттарга бир эстелик коюп койсок болот. Биз канча ошо жылдан бери мигранттарыбыз сиз айткандай жардамга берип, жөлөп таяп келатат мамлекетте. Эң туура суроо болду, биз канча деңгээлде биз аларга ошондой биз шарт түзүп берип атабыз. Же алардын укуктарын кандай коргоп атабыз? Бул эле жерден эмес, керек болсо биз ал жарандарыбыздын укуктарын сырттан да коргоого аракет кылышыбыз керек. Ошол себептен жана биздин консулство посольстволор бар. Мисалы үчүн көп мамлекеттерде мындай практика бар. Жаран төрөлдү бул мамлекетте. Жаран төрөлдү, башка жакка чыгып кетти. Же башка жарандыкты алды, бирок бияка келгенде жана виза тигиндей мындай деген бул шарттары жок да. Алар түз кирип, түздөн түз чыгат. Эмнени айткым келет муну менен? Анткени биздин мигранттар сыртта жүргөндө эми тиричилик кылайын, бир нерсе табайын деп жүрөт. Биякта биз көрүп атабыз, биякта ымыркай балдарын калтырып кетип атат. Ошол балдарга биз мамлекет социалдык жактан ошолорду караганга, ошолорго биз көмөк кылып, керек болсо контролдоп коебузбу? Ошону карап турганга биз милдеттүүбүз. Анткени албетте чоң ата чоң эне тайыны бар, бирок 5 манжа тең эмес экен. Зомбулук зордукта калып атат. Ошондо биздин мигранттар келип атат бияка. Келип атат, андан кийин бир маселелер менен визасы өтүп кетет, же бирдеке болот, карап турсаң, жана миграция кызматтарында, ишканаларында кезекте турат. Кошуна мамлекеттин биздин коноктор мененчи. Жана айтып аткан ошол метрика дейбиз, бир нерсени алган күбөлүгү болгон болсо, аларга виза биздин жарандарга бул эми бирден бир бул биздин жардам бере турган, колдой турган биздин багытыбыз. Мыйзам чегинде да бир көп сунуштарды, көп долбоорлорду киришибиз керек мигранттарыбыз боюнча. Албетте отток мигрантов деп коет. Аларды биз токтотконго кандай шарт? Жанагы эле экономиканы көтөрүшүбүз керек. Аяктан таап ала турган айлык майналарды биз бияктан ошондой түзгөндө аракет эмес, биз кылышыбыз керек. Ошондой ошол маал, ошол мезгил келип жетти. Кудайым кааласа, ошо мигранттардын ошол жанагы укук боюнча, анан эң негизгиси жана балдардын үй бүлөлүк жанагы социалдык жагын көбүрөөк карасак жакшы болот беле дедим да. Жакшы, рахмат Бишенал мырза. Биздин эмгек мигранттарыбыздын кызыкчылыктары канчалык деңгээлде учурда корголуп жатат жана эмгек миграциялык саясатка сиздердин сунушуңуздар? Рахмат. Эмгек мигранттарында азыркы мен оппонентим айткандай негизи эстелик тургузсак болот дегенге мен кошулам. Эмне үчүн дегенде бизде жашоо шарт начар болгон үчүн, жумуш орду болбогон үчүн, баягы жакшы жашоо үчүн, бир өзүнө бир каражат табыш үчүн, өзүнүн жашоосун жакшы өзгөртүш үчүн, жакшы жакка өзгөртүш үчүн мигрант болуп кетип атат. Мына биз дагы ички миграциядабыз. Мен да баштан келип мигрант болуп жерде жашоом. Ошол сыяктуу эле биздин нечен деген бир жакшы балдарыбыз азыр миграцияда чет өлкөлөрдө, жакынкы биздин кошуна мамлекеттердин ичинде иштерин кылып жүрөт. Ошол жерден каражат таап, бияка салып, жана 2 миллиарддан ашык доллар деп атасыз, ошонун баарын жөнөтүп биздин мамлекеттин бюджетине чоң жардам берип аткандыгы байкалат.
Анан буларды канча деңгээлде биздин мамлекет коргоп атат дегенде, мен айтат элем өтө төмөнкү деңгээлде барат. Ошол өздөрүнүн мигрант болуп барган жеринде өздөрүнүн укуктарын толук билбейт. Жанагындай Россияда эметип койду, жана тил маселеси боюнча ушундай көп проблемалар бар. Эми анын баары чечилип атат, жанагындай посольстволор ачылып атат, консульстволор ачылып атат, бирок биздики өтө аз. Мен өткөндө ошо жогорку кеңеште ушул вопрос боюнча караганда жанагы миграциянын азыр 1,5 тышкы иштер министринин жагы эме болуп калып атат. Ошондо бир гражданин телевизордон көрсөтүп атат, бул посттон өтө албай атат, Казакстандан паспорту жок экен. Эми ошону сурай бератам. Миграциянын башчысына, ошону карап койбойсуңарбы десек, жок дейт. Биз карабайбыз, аны тышкы иштер министрлиги карайт. Тышкы иштер министрлиги эмне десек, жок тигилер карайт деп ушундай бир орто жолдо калган. Бул ошол миграцияга, мигранттарга биздин жардамыбыздын жоктугу да. Мына мигранттар аябай бай. Мен Россияга барып келдим. Например, Америкада аябай бай биздин мигранттар бар. Ошол өздөрүнүн акчаларын азыр салып, ошо жерден ишкана ачкандан көрөк, ошолорго бир закон чыгарып берсек, ошолор ошо онлайн цифрализация деп атат. Ошолор ошо жерде туруп, ушун биздин Кыргызстанда ишканаларды ачып, эмгек ордун түзүп, ошол өзүнүн тууганын иштетеби, өзүнүн досун иштетеби, ушул жерде жумушчуларга жумуш ордун таап бергиде ошондой закон чыгарып беришибиз керек. Анткени ошол биздин мигранттарыбыздын акчалары ошол чет өлкөлөрдө иштебей турат. Ушундай закондор кылып бериш керек. Анан жанагы балдары менен кетип атат, өздөрү кетип атат, пособие деген бар балдарына. Өздөрү пенсияга чыккан жана соцфондко перечисленияның баары, например, азыр Россияда чуть-чуть баягы ордуна келген менен бөлөк мамлекеттерде такыр жок. Например, мына мен өткөндө Турцияга бардым эле, ошол жерден мигранттар мага келип кайрылып атат. Ошол булар бир жумушка уруксат алыш үчүн где-то 25 000 сом төлөйт экен, биздин мамлекет Кыргызстандыкка. Россияндар болсо 5 000 рубль төлөйт экен. Ушундай жерден биздин баягы анча-мынча жумушубуздун жакшы мигранттарга поддержка болбой аткан нерселер ушулар да. Эми мындан кийин дагы ошол депутат болуп калсак, ушу мигранттар менен чогуу иштешебиз, ошондой закондорду карап чыгабыз деген ойдомун да. Жакшы, рахмат. И Роман Павлович, защищаются ли в настоящее время интересы наших трудовых мигрантов на должном уровне, и какие предложения вы бы внесли в миграционную политику нашей страны? Это у меня 4 минуты, это на один вопрос? Да, еще один вопрос у нас есть. Я начну с того, что есть официальные данные нашего кабинета министров, что у нас за рубежом официально работает 1 118 000 человек. Из них 1 063 000 работает в Российской Федерации, в Казахстане 30 000 работает, в Турции 20 000, в США и арабских странах всего 10 000. И в Европе, да, Германию, Канаду взяли, Италию, там работает 6 000, и в Южной Корее около 5 000. То есть мы видим на этом примере, где максимально защищаются права граждан, да? Соответственно, где более комфортные условия труда. Потому что это Российская Федерация, которая опережает даже США и арабские страны вместе взятые в 100 раз. Да? Соответственно, вот эта цифра 2 700 000 долларов, это очень низкая сумма. Мы прекрасно, каждый знает, у кого работают родственники там, или друзья в России, они зарабатывают 2-3 тысячи долларов, кто вот старается, да? Те же даже курьер может заработать 2-3 тысячи долларов в месяц. Соответственно, тратят они очень мало. За 5000 рублей, допустим, снимают квартиру и на еду тратят там, примерно, может быть, 10 000. Да? То есть основная сумма отправляется в Кыргызстан. Если мы посчитаем эти объемы, это смело можно умножить в 10 раз. Потому что это, конечно, это такая фантастическая цифра, но это более 20 миллиардов. И опять же, банки занижают, поскольку им выгодно занижать, чтобы реальные объемы не показывать своего финансового оборота, не платить налоги, опять же, с этого. Но опять же, сколько привозят наличными, да? Сколько привозят в виде товаров, различных подарков, да, своим родственникам. И опять же, куда деньги уходят? Весь бюджет Кыргызстана составляет порядка 2,5 миллиардов долларов. Да? Соответственно, если мы реальные объемы посчитаем, куда уходит еще 20 миллиардов? Это уход в карманы олигархов, которых выводят в офшор. Потому что в Кыргызстане эти деньги не остаются. Мы видим, Кыргызстан у нас не Москва, не Лондон, да? Потому что у нас с каждым годом все хуже и хуже состояние нашей столицы. Мы видим и нас на примере воздуха, на примере, допустим, тех же самых пробок, да, то есть с каждым годом все хуже и хуже. На примере даже цен. Я вот зашел в гостиницу, спрашиваю, сколько стоит номер у вас, да, вот гостиница в Бишкеке. Говорят, $60, то есть это более 5000 сомов.
Гостиница в Москве стоит 2,5-3 тысячи рублей. То есть, представляете, уровень как бы почти в 2 раза у нас самый такой простой номер, да, в гостинице. О чем можно говорить, что у нас действительно очень, как сказал нынешний президент, да, господин Жапаров, очень наглые олигархи, которые не могут никак наесться, да, и пьют они вот человеческую кровь, пот, который, да, люди проливают, зарабатывая деньги. И опять же, вот эта цифра официальная, 1 118 000. Мы понимаем, что не все посчитаны наши мигранты. И, соответственно, их права надо защищать и, опять же, бороться с тем, чтобы деньги оставались здесь, в Кыргызстане. Это огромные финансовые средства, которые позволят развиваться Кыргызстану гораздо успешнее, чем Америка или, допустим, Англия и тем более европейские страны. У меня все. Спасибо вам большое. Азыр үчүнчү суроо болот, ошондо колдонсоңуздар болот, Султан мырза, убагыңыздарды. Азыр эми үчүнчү суроомду узатсам, өткөн жылда өткөн референдумдун жыйынтыгы менен баарыбыз билгендей, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыйла кыскарды да. Ушундай шартта сиздер ар бириңиздер албетте шайлоо алдындагы программаңыздарды түздүңүздөр. Ушул шартта сиздер түзгөн программаңыздарды ишке ашыруу канчалык реалдуу жана анын өзү эмне түзөт? Ушул боюнча айтып кетсеңиздер. И на русском также озвучу. Как мы все знаем, после проведенного в прошлом году референдума полномочия Жогорку Кеңеша существенно сократились. Учитывая этот факт, при составлении своей предвыборной программы, то есть учли ли вы этот факт? И основная суть вашей предвыборной программы, насколько реально ее реализовать? И, Роман Павлович, начнем с вас. Да, с одной стороны, конечно, жаль, что полномочия сократились, поскольку, да, есть у меня желание, цель стать депутатом. Но опять же, для чего? Я уже вначале сказал, что являюсь юристом и представляю интересы граждан. Это та же самая представительская работа, да. И для чего я хочу стать, чтобы интересы тех же самых граждан, которые действительно тысячи, да, мы защищаем на примере Орского рынка или, допустим, частных случаев, да, можно было успешнее защищать, поскольку в судах, в частности, там, в Бишкекском городском суде страшная коррупция, да, даже административная коллегия препятствует прессе осуществлять свою профессиональную деятельность, да, хотя в Конституции четко сказано, процесс ведется открыто, да, судебное производство. Ну, на примере и уголовных процессов, и административных, и гражданских это видно, и в Верховном суде. Единственное, в районных судах более-менее судьи еще стараются соблюдать этику, да. Хотя судья является судьей, написано в 94-й статье Конституции Кыргызской Республики, до тех пор, пока он является безупречным. Потому что о безупречности идет речь. И, соответственно, с другой стороны, полномочия Жогорку Кеңеша, конечно, были сужены из-за чего? Из-за того, что прежний состав и предыдущий, да, они показали очень плохую работу. Это в основном были люди, которые отрабатывали определенные деньги, да, обогащались за счет бюджетных средств, да, за счет тех же самых наших мигрантов. Спасибо большое. И Бишнал мырза, суроону кайталап койсом, ушул өзүңүздөрдүн шайлоо алдындагы программаңыздарды түзүүдө азыркы Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары кыйла кыскарып калганын эске алдыңыздарбы? Ошонун негизинде сиздердин программаңыздардын өзөгүн эмне түзөт жана аны ишке ашыруу канчалык реалдуу, мыйзамдык, каржылык жактан дегендей? Рахмат. Негизи өткөн жылкы референдумда биздин полномочиябыз кыскарган жок. Бул жаңы алынган конституциянын негизинде полномочиялардын баары көп нерселерди кызгарды. Президенттик правленияга өттүк. Жогорку Кеңеште азыркы полномочияларды эле ошо Жогорку Кеңеште иш жүргүзүүгө, ошол элдин кызматын кылууга, закон кабыл алууга, закондордун аткарылышын сактоого толук укуктарыбыз бар. Анткени ошол мен 6-чы чакырылыштагы сазда депутат болуп турдум. Азыр деле эл үчүн кызмат кылса болот. Азыр деле сураса болот. Жакшы, рахмат, убактыңыз айтып калды. Султан мырза, ошол эле суроо, шайлоо алдындагы программаңыздардын өзөгүн эмне түзөт? Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары кыскарып калган шартта жана аны ишке ашыруу мыйзамдык, каржылык жактан канчалык реалдуу? Бир нерсени багыт алып баштаганда көзүң жетип, ошону билем, ошону алам десең, баштасаң болот, ошону баштайсың көп нерсени. Албетте биз бул багытты алгандан кийин проектилерибиз болобу, багыттарыбыз болобу, толук кандуу, реалдуу, Кудайым кааласа. Мен айткым келет, мисалы үчүн сот деп айтып атабыз. Азыр жана айтпам, инвентаризация законов, мыйзамдарды кайра карап чыгуу.
гос мамлекеттик система башкаруу системасын бир карап чыгуу инвентаризация эмне себептен өткөндө бир окуя болду. Милициядан акча алып прокуратуранын кызматкери кармалды, туурабы? Ал милиция тияктыбы кыйнап атат да. Баягы кыргызда сөз бар го, ачыттын аягын суу жалаптыр дегендейчи. Ошол сыяктуу болуп калып атат да. Биз ошондой нерселерге бөгөт коюшубуз керек, мыйзам менен. Анан албетте бул жерде укук. Биз баягы укук менен жашайбыз, моралдык укук менен жашайбыз, моралдык норма менен жашайбыз. Ошол нормаларды биз мындай эме кылышыбыз керек. Туралап, бүт баарын тегиздешибиз керек. Жанагы кээде айтылып атат саясий кризис деп. Саясий кризис болбойт, кадровый кризис ошол нерсеге алып келет. Кадр жагын терең карашыбыз керек. Жана миграция деп калдыңыз, миграция боюнча ошол консул посолдору боюнча айтылып калды. Консул посолдорго лидер балдарды барса жакшы болот эле. Албетте лидер бала барса ал тартып кетет. Бирок кээде болуп калып атат, мисалы үчүн аяка билбеген, тааныбаган адам баланы жибергенден көрө ошол жакта жашаган, мисалы үчүн 5 жыл, 10 жыл жашап, биздин жараныбыз бар мисалы үчүн. Жакшы кыйын байке, кыз уландар бар. Ошолор деле мисалы үчүн жумушка, ошо посолдук жумушка деле тартып аркалатса, менимче жыйынтык жакшы эле болмок. Анткени ошол эле мамлекет менен сүйлөшүүдө. Вактыңыз. Рахмат, вактыңыз аягына келип калды. Рахмат анда урматтуу катышуучулар. Биз кийинки бөлүккө өтөбүз, экинчи раунд. Мында мен башында айтып кеткендей, бири-бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Буга дагы 6 минутта берилет. Сиздер суроону жалпы мүнөздө же болбосо жеке мүнөздө дагы берсеңиздер болот. Эскерте кетчү жактай суроо берип аткан убакыттагы жалпы убактыңыздардан кемтилет. Андыктан суроону дагы бергенде болушунча кыска жана нуска жооп берүүгө аракет кылсаңыздар. И, уважаемые телезрители, у нас начинается второй раунд. Здесь участники, вы можете задавать вопросы друг другу, как адресно, так и в общем порядке. На все у вас дается 6 минут. И, Роман Павлович, начнем с вас. У меня вопрос к обоим коллегам, да? Можно адресно, можно и в общем порядке. Также вы можете сами ответить потом на свой вопрос. Хорошо. У меня вопрос, что вы считаете главной проблемой на данный момент в Кыргызстане? И в столице также. Это общий вопрос, да? Общий вопрос, да. Бишнал Мырзаситамаштайли. Столицада проблема азыр жанагы иш смог деп атпайбыз, ушундан кантип кутулуш керек деген нерсе бар. Самый главный, анан жана айтып кеттим, полигондор боюнча. Анан моореки биздин Первомай районундагы 50 жаңы конуштардын проблемалары. Буларда таза суу, канализация, жолдор, андан кийин бул могу шаардагы транспорт, ошол 50 ошол жыл массивтерде бүт көмүр жагат. Ошол көмүрлөрдүн баарын газ көткөрүш керек. Машиналардын баарын жана электромобилдер көткөрүш керек. Мына у шаардагы жүрүп жаткан автобустардын баарысын бүт газ менен иштеген автобустар көткөрүш керек, эл ташыган транспортторго. Ошондо ошол азыркы болуп жаткан иш азаят. Бир кезде мына айтып кеткендей биздин Бишкек шаары, Фрунзе шаары эң кооз жашыл шаар болуп эсептелип келген. Аба ырайы, погодасы аябай жакшы болуп келген. Бирок азыркы убакта үйүңдү мындай таза аба киргизейин деп эшикти ачсаң, терезени ачсаң, терезеден только иш кирет. Анда бөлгөчтүк. Ошон үчүн бактарды тегип, жакшылап, ошо шаардын инфраструктурасын өзгөртүп, жашылданыш керек. Рахмат, Султан мырза, жообуңуз. Вопрос был задан по Кыргызстану, да? Да. Что вы считаете главной проблемой на данный момент в Кыргызстане и в столице, в частности, поскольку мы по Первомайскому округу баллотируемся? Ну, если возьмем в столице, вот Байке уже это озвучил, это те же самые вопрос мусора, экологии дорог. Эске алсак, бизде мисалы үчүн Кызыл Кыя Араванда цементтер чыгат. Өзбек, Казакстан мамлекет кошуналарыбыз бизден сатып алып жол салып атат. А биз эмнеге ошол эле нерсени өзүбүзгө кылсак болбойт, өзүбүздүн эле цементти алып. Ол бизде бар даяр экен. Ошондо жанагы жолдордун сапаты 50 жылдан 100 жылга чейин деп атат. Бир салып коюп башыбызды ортпасак болот. Бул мындай кеткен. А если насчет глобальных проблем, это тот же кадровый вопрос. Каждый должен заниматься своим делом. Любить и должен заниматься своим делом. Чоң рахмат. Роман Павлович, желаете ответить на ваш вопрос? Тоже, я согласен, да, с коллегами, кандидатами по Первомайскому избирательному округу. И
я бы хотел обобщить, что действительно проблема, да, и в кадрах, и в том, что нет у нас вертикали власти. На примере, вот, допустим, работы госорганов, да, я прекрасно вижу, что да, президент старается действительно. К нему у меня претензий нет. Единственное, что вот его окружение, да, оно в лице там тех же руководителей силовых ведомств, да, в частности, вот в МВД процветает коррупция, да, на уровне даже там практически заместителей министра, да, существуют лица, которые мошенническим путем отбирают у людей квартиры, там, машины, да, причем умышленно, да, это делается. Я вчера об этом говорил в обращении, тоже уже, кстати, в Октябрьском МВД задержания начались по этому поводу, да. И по республике в целом, да, та же проблема, что нет, по сути, у людей понимания того, что есть государство. Мы все граждане этого государства, все, как сказано во Всеобщей декларации прав человека, должны относиться к друг другу в духе братства, да. Не в духе наживы, да, обмануть кого-то там. Причем я сталкиваюсь с тем, что вот меня, в частности, больше кыргызы поддерживают, да. Вот у меня доверенные лица кыргызы, потом также те же, кто вот пытается, да, помощь оказывать. И, соответственно, у людей есть понимание того, что надо страну приводить в порядок. Но вот чиновники, многие, как вы сказали, да, что они идут действительно для того, чтобы набивать карманы, потому что они занимаются не своим делом. Спасибо большое. Бишнал Мырза, сиздин сурооңуз? Рахмат. Эми биздин 1-май районунда 27 кандидат болуп катталдык. Баягы кууганда Кудай дейт, качканда Кудай дейт дегендей баарыбыз Кудайлап шайлоо күнүнө кетип баратабыз. Ушу шайлоого даярдык оппоненттердин жүргүзүп жаткан үгүттөрү кандай баа бересиңер? Бул жалпы мүнөздөгү. Да. Анда Султан мырза, сизден баштайлы. Шайлоо үгүт кандай укуктук жактанбы? Жок, негизи эле кандай жүрүп атат? Например, сен өзүң жүргүзүп атасың, например, мени билесиң, мен кандай жүргүзүп атам, тиги кандай жүргүзүп атат деген кандай баа бере аласыз? Мен бул боюнча жаңы кишимен биринчи жолу аттанып атам. Мага бул мындайча айтканда ачылыш болуп атат. Баягы сиздер баягы мурун иштеп тияк-бияк көргөн экенсиздер. Баягы сиздер салыштыра алсаңыздар болот. А биз эмне дейбиз? Биз бир гана алга моюнга илинген жүктү тартабыз. Жоопкерчиликти алабыз, Кудайым кааласа ишке ашырабыз деген. Албетте ал үчүн сиздердин колдооңуздар керек. Чоң рахмат. Роман Павлович, может, я на русском продублирую, да. Как вы оцениваете? Мен кайталап коеюн ба? Как вы оцениваете предвыборную кампанию, агитацию оппонентов по Первомайскому району, да, Бишнал Мырза? И в частности работу ЦИК тоже или только нашу? Нашу. Я оцениваю так, что, опять же, очень короткие сроки нам даны, да. В связи с этим на 1/3 сокращены, да, ну, срок нашей избирательной кампании, но в то же время тот же ЦИК, да, вот жеребьевку проводит только 8 числа, допустим, я удостоверение получаю тоже 8, хотя 2 выписано. И, соответственно, все это усложняет работу. Также вот вчера вот при обращении я просил, допустим, показать, допустим, там вот мой номер, да, спецсчета, да, вот, ну, почему-то этого не было сделано, да. И вот ЦИК не информирует, хотя это требование конституционного закона, чтобы мы собирали у граждан пожертвования, то есть граждане жертвовали, да, средства, и мы на эти средства проводили кампанию избирательную. В связи с этим я хочу сказать, что, конечно, очень плохо проходит данная избирательная кампания, причем сокращенная. Я не могу понять, для чего ее сокращать, если мы такие же кандидаты, только нас меньше. Наоборот, можно было нам увеличить срок, да, чтобы мы добросовестно там 30-40 дней, может быть, там 2 месяца, да, провели избирательную кампанию, собрали средства и потом встретились со всеми избирателями, да, которых около 109 тысяч на территории Первомайского округа. Соответственно, я оцениваю, что, ну, конечно, очень слабая избирательная кампания, и надо менять подход этот. Спасибо большое. Бишнал Мырза, кааласаңыз ушул сурооңузга өзүңүз дагы жооп берип койсоңуздар болот. Мен эми баягы оппоненттердин 27 тең азыр үгүт иштерин жүргүзүп атабыз. Ошо үгүт иштери кандай деңгээлде жүрүп атат? Бирөөнүн үгүт иши жагып атабы, жакпай атабы деген суроону бергенмин. Негизинен баягы Центризбирком боюнча сөз болуп кетти. Чынында булар көп катачылыктарды кетирип койду. Эмне үчүн дегенде жеребьевка агитация күнүнөн мурун болуш керек эле. Биз ошо жанагы эмелерибизди, тиги газет жанагы эмелерибизди даярдай албадык, үчүн номер ала албай калдык. 2 күн кечигип калдык. Бул андай кылбаш керек эле. Биз ошол агит материалдарды чыгарыш үчүн убактыбыз кетип калды. Бул чисте болсо Центризбиркомдун күнөөсү да. Анан эми азыр мына мен 30-да документ тапшырып бүттүм. Например, 7-си күнү
үгүтүштү баштадым. Биздин кээ бир оппоненттер 2 ай 3 айдан бери уже даярданып өзүнүн командасын түшүп алып иштеп атыптыр. Мунун баары дагы закон бузуучулукка жатат. Муну контролдогон органдар барбы жокпу билбейбиз. Эми бар го, бирок эми ошо көз жумулар атат. Негизи эле ошол баардык кандидатка бирдей көз караш болсо деп атам. Эми өкмөт жагынан, контролдогон органдардын жагынан, анан ошол жүрүп аткан убакта оппоненттер бири-бирибизди жамандап, бири-бирибиздин бир ошибкаларын устап, там эмеге чейин жетпей ынтымактуу шайлоо өткөрсөк деген сунушум бар да. Жакшы, рахмат. Анда эмесе кезек Султан мырзада. Сурооңуз. Азыр бул депутаттардын баягы немеси 5 жыл экен. Ошо 5 жылдан кийин Кыргызстанды кандай көрөсүз? Эмне кылыш керек ошон үчүн? Каким вы видите через 5 лет Кыргызстане, что нужно для этого делать? Бишнал мырза, кайрадан сизден баштайлы. Азыркы 7-чи созыв бүткөндөн кийин деп атасыз да. Эгер биз барып калсак, биз барып кандай иштесек, ошондой көрөбүз. Негизи бул жогорку кеңеш, ойлойт, жогорку кеңеш айтып атпайбы, ичип алды, жеп алды, өзүнүн бюджеттик акчаны жеп атат деп. Мен мына 1,5 жыл отурдум, бир тыйын деле ушу депутаттардын жеп алганын көргөн жокмун да. Депутаттар закон чыгарат, анан ошо закондун аткарылышын контролдойт да. Кандай жакшы закондорду иштеп чыксак, ошону закондордун иштешин контроль жасасак, бул бюджеттагы закон да. Ошо бюджеттин аткарылышын туура аткарып, ошол бөлүнгөн акчаларды туура контролдоп турсак, эми бул өкмөт, Кабмин иштин баарын алып барат, биз только закон чыгарабыз да. Анан көрөбүз 5 жылдан кийин кандай болсо ошондой болот да. Бизден только эми өкмөт менен элдин ортосундагы көпүрөбүз биз. Только ошол. Анан кийин аны эми Кудай көрсөтөт го кандай болуп кетени. Жакшы болуш үчүн биз депутат бололу деп баратабыз да. Жакшы, рахмат. И Роман Павлович, ваш ответ? Мой ответ такой, что, конечно, одному Богу известно, да, но тем не менее все в наших руках, да. И если все останется так, как есть, на данный момент мы что имеем, да? Мы имеем экологическую катастрофу в столице и в Чуйской области, допустим, да, то, что смог он находится на высоте, там, его толщина порядка 500 метров была 2 года назад, сейчас это метров, наверное, 600-700. Это отражается на здоровье, особенно детей. Я когда вижу детей, которые кашляют, я вспоминаю, что в советское время отправляли сюда легочников лечиться. Люди переезжали по Советскому Союзу, да, более благоприятные места выбирали. Здесь они излечивались. Теперь, наоборот, дети, посмотрите, как болеют, кашляют повсеместно, да, это, потому что у них короткие дыхательные пути, и вот этот смог, он очень пагубно отражается. Если взрослые хоть как-то еще могут адаптироваться, и то, опять же, мы видим, какое количество там смертей, да, и заболеваний, то, опять же, имеем катастрофу. Это нужно срочно менять, да, подход, да, к тому же президенту, да, господину Джапарову, нужно более ответственно подбирать кадры, причем контролировать их, и, соответственно, у нас большие ресурсы, если мы, вот, допустим, на мой подсчет, что около 20 миллиардов только уходит в офшоры, да, наших денег, наших мигрантов, не считая тех средств, которые мы имеем через там, поступление таможенных платежей, налогов, там, то есть иных, да, сборов, и там, определенные средства поступают в связи с тем, что Кыргызстан в самом центре Евразии, он является таким хабом транспортным, хоть неофициально, но на самом деле это происходит. Здесь очень много пошлин мы имеем, да, с тех товаров, которые переводятся с других стран, в том числе там, Пакистана, Афганистана, Индии, допустим, Китая тоже самое, да, огромный товарооборот. Куда уходят эти средства, да? Это нужно срочно менять подход, и опять же, зависит все от народа. Вот если народ перестанет брать взятки, перестанет давать взятки, да, перестанет соглашаться, когда его просто вот говорят, иди вот там заплати, мы тебе дадим документы, мы тебе поможем, там, да, потому что так не должно быть, потому что люди должны одуматься и сказать, что мы с сегодняшнего дня будем жить честно. Только тогда мы сможем, опять же, долг огромный, да, погасить, который 5 миллиардов составляет на данный момент. Спасибо большое. Султан мырза, өзүңүз сурооңузга эгер кааласаңыз жооп берсеңиз болот. Билесиздер да, тарыхты алсак, 1-чи кылымдан 3-чү кылымга чейин таш кылым, анан коло кылым, темир кылым деп ушинтип кете берген. Бирок ошо 1-чи кылым, ошо кылымды 1-чи башатын 3-чү кылымга чейин алтын кылым деп койгон, билесиздер, золотой век деп. Эмне себептен? Анткени депутаттар болгон эмес ал убакта. Теңдик болгон. Бул теңдик 5 жыл же 7 жыл Кудайым буйрса, Кыргызстан мамлекетинин ар бир үй бүлөсүн $1 миллион ээ кылганда, ошондо бизде жана коррупция деген,
взятка деген ошондой көрүнүштөр өз менен өзү бул баягы уят нерсе болуп калат да. Анткени биздин мамлекеттин, биздин элдин аң сезимине, маданиятына мен терең ишенем. Бизге бир гана нерсе ошо экономикабызды көтөрүп, ошол нерсени кылсак, Құдай қаласа бары жайында бары тура болот. Анан азыр биз уста болуп алдык сын калганга, сын пикир алып аңдымайга, өзгөчө бийликти. Мисалы үчүн бир кызмат же бир неме бере турган болсо, должность деп коебуз, кызмат бере турган болсо, же барбайбыз, же баргыбыз келбейт, же кыла албайбыз. Түздөн түз эле же депутат болбогубуз келет, министр болбогубуз келет, президент болбогубуз келет. Азыркы күнү урматтуу бийлик, эгерде өтө көйгөйлүү, өтө ылдыйкы деңгээлде калган бир ушундай бир ишкана болобу, ушундай бир аянтча болобу, ошо жака алып барса, эгер биздин көзүбүз жетсе, менин көзүм жетсе, тажрыйбам жетсе, мен сүйүнгөн боюнча барып иштегенге даярмын. Анткени элдин алкышын алып, Кудайдын ыраазычылыгын алган эмне жетсин. Жакшы, рахмат. И очередь теперь у вас обратно, Роман Павлович. Ваши вопросы оппонента. Мой вопрос, опять же, связан с данной компанией избирательной. Как вы оцениваете работу Центра избиркома? Бешнал Мурза, Стамбаштайлык. Мен буга жооп берип койдум болуш керек. Можно добавлю, на этих выборах и прошедших, которые были первые выборы, да, первичные, уже, грубо, конечно, в ноябре месяце. Негизи азыр Центр избиркомдун жаңы составы иштеп атат. Жаңы ишке киришти. Ошол өздөрүнө берилген полномочияларын референдум өткөрүп атат, президент шайлоосун өткөрдү, местный советтердин шайлоосун өткөрдү, азыр жогорку кеңештикин өткөрүп атат. Кемчилик болбой койду дегенге деп айтканга болбойт, бирок эми кандай болсо да баягы кой аксагы менен миң дегендей жумуш жүргүзүп атышат. Азыр пока ушул убакка чейин азыркы иштеп аткан составка мындай көп деле претензиям жок. Бир эле нерсе, өткөндө жана Акаев боюнча кичине анча-мынча талаш тартыш болуп, бирок сот чечип Акаевди ордуна коюп койду. Ошого алып барып аткан Центр избирком качан жооп берет? Өздөрүнүн каталыгы үчүн. Вот ошо да вопрос. Жакшы. Султан мырза. Эми бул аламан чабыш бек жарышка биз биринчи түшүп атабыз, биринчи аттанып атабыз. Менимче эми кандай ар кандай нерсе негизи мыйзам чегинде кетип аткан нерсе болсо, ошого мындай капталдан же дейбиз мындай бир мындай тоскоолдук болбогон же бирөөнүн кандай бир өзүнүн өзгөчө кызыкчылыгын түрткөн ушундай нерсе болбосо эле баары кетип атат. Эми алдыда дагы көрө жатабыз, Кудайым буйрса. Рахмат. И Роман Павлович, если желаете, да, можете ответить на свой вопрос. Да, хотел у меня минуту, да. Сказать, что да, вот прошедшие выборы, конечно, вызвали много вопросов. Я тоже баллотировался в депутаты от партии «Зеленых» Кыргызстана. И по вопросам, да, мы проводили опросы, общались с гражданами, да, на протяжении 30 дней всей избирательной кампании. Поддержка была, причем те партии, которые прошли, многие, да, заняли там, допустим, лидирующие места, у них поддержка даже меньше была, согласно, да, вот, допустим, нашего там опроса. Ну, был сбой, и опять же потом еще один сбой, да, там, и потом пересчет, причем при пересчете никто из нас не участвовал, да. Соответственно, вызывают очень большие сомнения, да, результаты выборов. Причем есть депутаты, которые набрали 500 голосов, которые набрали там 5000 голосов из там 100 тысяч, да, округа, там 90 тысяч. Потому что они, по сути, представляют, многие из них, там, какую-то часть, там, 2-3%, да. И, по сути, как вот они будут, что они смогут сделать, там, хотя бы, например, они пытались там акцизы поднять на бензин, да, которые у нас и так выше, чем во многих странах, да. И граждане и так не могут, да, уже многие пешком стали ходить, даже состоятельные люди. И, соответственно, на данный момент, я вот уже сказал, что с выдачей документов проблемы большие. И, по сути, говорю, если продлили, да, данную избирательную кампанию, мы ответственно подошли туда и со всеми избирателями встретились. Спасибо большое. Ваше время завершено. Бешналы мырза, сизде болгон 21 секундаңыз калган экен. Эгер кааласаңыз, бул убакытты Султан мырзага суроо узатып пайдалансаңыз болот, же болбосо өзүңүздүн позицияңызды бекемдегенге убакыт мүмкүнчүлүк берелик. Эми конечно, эки оппонентиме жеңиш каалайм. Ушундай дух менен алдыга кете бергиле. Ушу шайлообуз тынч жакшы өтүп кетсин.
Жакшы, рахмат. Султан мырза, сизде 2 мүнөттөн ашык убактыңыз бар экен. Атаандаштарыңызда убакыт калбай калды. Андыктан сизге да мүмкүнчүлүк берелик. Эгер кааласаңыздар, жыйынтыктоочу дагы 1 мүнөтүңүз болот. Мында ушул балким буга чейин берилген суроолор боюнча бир айтылбай калган, жетишпей калган пикириңиз, калган бир позицияңызды бекемдегенге мүмкүнчүлүк берелик. Байкенли колдоп коеюн. Пусть победит достойнейший. Удачи нам. Калган убактыңызды колдонбойсуз. Жакшы, чоң рахмат. Анда спасибо всем большое. Биз болсо жыйынтыктоочу 1 мүнөттүк убакытка келип жеттик. Бул ар бириңиздерде 1 мүнөттөн болот. Бул убакытта сиздер корутунду чыгарып, жыйынтыктоочу сөз кылып, ошондой эле шайлоочуларыңыздарга кайрылып алсаңыздар болот. 1 мүнөт убакыт. Султан мырза, сизден баштайлык. Урматтуу биздин шайлоочулар, Бишкек шаарынын тургундары жана жалпы кыргызстандыктар. Бул сиздердин тандооңуз, жанагы эле айткан сөз, эң татыктуусун. Өзүңүздөр жүрөгүңүздөр мененби, акылыңыздар мененби, эң негизгиси өзүңүздөрдүн жарандык милдетиңиздерди аткарып, 27 февралда келип, татыктуусун колдоп, биз сиздер менен болгонбуз, болуп келе беребиз. Кайым кааласа, орусча жыйынтыктап койсом болот да. Болот албетте. Мы были с вами и будем с вами, независимо от вашего выбора. И пусть Бог хранит вас всегда. Жакшы, рахмат. Бешнал мырза, 1 мүнөтүңүз. Алдыңыздагы монитордон карап туруңуз мүнөтүңүздү. Урматтуу шайлоочулар, мына бүгүн силердин астыңарга келип өзүбүздүн программаларыбызды берип, айтып өзүбүздү көрсөткөнгө аракет кылдык. Бул биздин Бишкек шаарынын шайлоочулардын негизи деңгээли, билим сапаты, ушу шайлоо боюнча түшүнүгү өйдө жогору деп сезем. Эмне үчүн дегенде, мына өмүрү болбогон эки ушу биздин участокто баарына каршы деген чечимге элдер келишти. Ошо чечимдерди дагы баалайбыз. Эми ушу келаткан 27 февралдагы шайлоо күнү баарыңыздар шайлоого жапырт келип, көбүрөөк келип, ошол өзүңөр карап, тандап, иштей турганын, иштеп жүргөнүн, кылган кызматтарына, элге кылган кызматтарын баалап, жаңылбай, сатылбай добушуңарды берет деп ишенем. Рахмат. Жакшы, рахмат. И Роман Павлович, у вас заключительная 1 минута на обращение к своим избирателям. Начинать? Урматтуу достор, урматтуу мектептештер, я, Ремнев Роман Павлович, баллотируюсь по Первомайскому избирательному округу под номером 15. Прошу поддержать меня. Я продолжу заниматься тем, что защищаю ваши права и законные интересы. На YouTube-канале «Антитеррор Кыргызстан» у нас есть более 200 репортажей, снятых в защиту малоимущих граждан, предпринимателей из разных стран, и Турции, и Китая, где мы защищаем их права, законные интересы. И с Божьей помощью, с помощью действующего президента и определенных добропорядочных сотрудников МВД, ГКНБ нам удается добиться того, что мы оказываем помощь, юридическую, по сути, представляем интересы. Если я стану депутатом, я продолжу данную деятельность. У меня только будет больше полномочий и больше возможностей помочь осуществить данную деятельность. И благодарю за поддержку. И действительно, как сказали, пусть победит сильнейший. Дай Бог, чтобы так и было. Люди честно проголосовали. Честно, открыто и достойно. Спасибо большое. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Ушуну менен биз бүгүнкү теледебатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизге келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык жана албетте келе жаткан шайлоодо баарыңыздарга ийгилик каалап кетмекчибиз. На этом мы заканчиваем сегодняшний дебат. Выражаем вам благодарность за участие и, конечно, желаем всем вам удачи. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен Бишкек шаарындагы эки округ боюнча кайра шайлоодо
ат салышып жаткан талапкерлердин экинчи теледебатын бүгүн биз жыйынтыктадык дүйшөмбү күнү саат 9:00 ушул эле студияда ушул эле номер 27 1 май шайлоо округу боюнча ат салып жаткан башка талапкерлердин тобу чакырылган. Ал эми бүгүнкү дебатка талапкерлер Ремнев Роман Павлович, ошондой эле Бишналы Нурдинов жана Султан Тагыбек катышты. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Биздин теледебаттар келе жаткан шайлоодо туура көмөк кылууга сиздерге көмөкчү болот деген ишеничтебиз. Саламатта калыңыздар.